раиси вилояти Сугд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру ноҳияҳои Бӯстон, Хуҷанд ва Бобоҷон Ғафуров бо раванди бунёди корхонаҳои саноатӣ, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос гардид. Нахуст роҳбари вилоят ҷараёни сохтмони бинои бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Бӯстонро мавриди назар қарор дод. Зимни шиносоӣ ба роҳбари вилоят иттилоъ дода шуд, ки бинои мазкур бо дастгирии ҳукумати кишвар, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қомат афрохта аз 3 ошона иборат мебошад. Дар он утоқҳои корӣ барои кормандон, толор барои баргузории конференсия, китобхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷой дода шудааст. Ошёнаи савуми он бошад ҳамчун меҳмонхона истифода бурда мешавад. Раиси вилоят ба ҷараёни корҳои сохтмонӣ баҳои арзанда дода ба масъулин ҷиҳати ободонӣ ва сабзу хуррамнамоии муҳити атроф дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар идома роҳбари вилоят ҷараёни бунёди корхонаҳои саноатиро дар шаҳр мавриди назар қарор дод. соҳибкор Абдувосит Ҷамолов азм дорад коргоҳи истеҳсоли пойафзолро ба кор андозад. барои ин аллакай дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ворид гардида, васлу насби он идома дорад. ин дастгоҳ аз ҷумҳурии Туркия харидорӣ гардида, баробари ба кор андохтани он то 20-25 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои доимии корӣ таъмин мегарданд. ҳамин иқдом дар доираи саноатикунонӣ бо сурати кишвар амалӣ гардида, ҳадаф рушди соҳаи саноат, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва воридот ивазкунанда ба ҳисоб меравад. дар ҳамин минтақа раиси вилоят бо рафти бунёди боз як корхонаи саноатӣ, ки ба истеҳсоли шифр нигаронида шудааст, ошно гардид. тавре иттилоъ дода шуд, айни замон тамоми дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ворид гардида, аз ҷониби мутахассисон васлу насби он ҷараён дорад. корхона бо баробари мавриди истифода қарор гирифтанаш имкон дорад зиёда аз 20 нафар сокинонро бо кори доимӣ таъмин созад. дар идома Раҷаббой Аҳмадзода раванди корҳо дар коргоҳи паррандапарварии Сугд саноат парранда ва корхонаи пойафзолбарорӣ шинос гардид. боизи зикр аст, ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳарчи зудтар ноил шудан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо сурати кишвар дар вилояти Сугд тадбирҳои судманд амалӣ мешавад. дар ин раванд ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ба ин васила беҳтар намудани сатҳи зиндагонии мардум таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир гардида, ҳамасола садҳо корхонаҳои нав мавриди истифода қарор мегирад. имрӯзҳо дар шаҳри Бӯстон бо ташаббуси соҳибкорон як қатор корхонаҳои нави саноатӣ бунёд гардида истодааст, ки ҳамин ин аз татбиқи возеҳи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳалҳо гувоҳӣ медиҳад. дар шаҳри Хуҷанд нахуст раиси вилоят бо ҷараёни бунёди кӯдакистони наву замонавӣ шинос гардид. иттилоъ дода шуд, ки муассисаи таълимии томактабии навбунёд барои 200 нафар ятимон ва ашхоси бепарастор пешбинӣ шуда дар маҳаллаи бофандаи шаҳр воқеъ аст. зимни бунёди иншоот тамоми шароити зарурии таълиму тарбия ба эътибор гирифта шудааст. кӯдакистон аз як бинои дуошона иборат буда, дорои 7 синфхона ва як қатор ҳуҷраҳои дигари ёрирасон мебошад. дар саҳни ширхоргоҳ 7 адад айвончаҳо низ бунёд шудааст, ки барои гузаронидани машғулиятҳо ва бозии кӯдакон шароит муҳайё карда мешаванд. раиси вилояти Сугд Раҷаббой Аҳмадзода ба масъулини дахтор ҷиҳати боз ҳам ободу мунаввар намудани атрофи кӯдакистони навбунёд дастуру супоришҳо дод. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд корҳои бунёдкорию созандагӣ бо маром идома дорад. аз ҷумлаи чунин иншоот дармонгоҳи дандонпизишкии кӯдакон мебошад. раиси вилоят бо раванди сохтмони дармонгоҳи дандонпизишкии кӯдакон шиносоӣ пайдо намуд. дармонгоҳи дандонпизишкии кӯдакона дар ошонаи якуми бинои 10 қабата воқеъ дар хиёбони Исмоилӣ Сомонӣ сохта шуда истодааст ва масоҳати умумии он беш аз 300 метри мураббаъ буда, барои 76 нафар кормандони ин муассисаи соҳаи тандурустӣ тамоми шароит муҳайё карда мешавад. раиси вилоят ба сохтмончиён ҷиҳати ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир омода намудани иншоот дастуру супоришҳо дод. дар шаҳри Хуҷанд раиси вилоят ҳамчунин бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди текстил импекс шинос гардид. самти асосии фаъолияти коргоҳ ба истеҳсоли духоба равона гардида, дар он то 20 нафар сокинон кору фаъолият мебаранд. коргоҳи мазкур соли ҷорӣ дастгоҳу таҷҳизоти нав ворид намуда, ҳаҷми истеҳсолотро зиёд ва сифати онро боло бурдааст. давоми 5 моҳаи соли ҷорӣ дар ин коргоҳ наздик 8300 метри мураббаъ духоба истеҳсол карда шудааст. бояд тазаккур дод, ки бунёд ба мавриди баҳрабардорӣ қарор додани коргоҳҳои нави саноатӣ, ба кор андохтани хатҳои нави истеҳсолӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои неки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, ҳадаф ин саноатикунонӣ бо сурати кишвар ба ҳисоб меравад.
در ناحیه باباجان غفورов نیز قطار دیگر منطقه‌ها با بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی اهمیت خاصه ظاهر گردیده. در این روند با جلب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران سلسله کارگاه‌های استحصالی فعال گردانیده می‌شود. رئیس ولایت در ناحیه باباجان غفورov با روند فعالیت کارگاه پرنده پرور 2017 در حدود جماعت دهاتی یاوه شناس گردید. بنا به اطلاع مسئولین در حدود جماعت 7 بینا برای پرورش مرغ‌ها و اینچنین بیناهای علاهیده برای خوراک آن ساخته شده است. در این کارگاه پرورش تا 500,000 مرغ به راه مانده شده، همان روزه تا 300-400,000 دانه تخم استحصال کرده می شود. در حدود جمعیت استحصال شدن غذای پرنده نیز از عامل‌های مساعدت به رشد ساحه می باشد. رئیس ولایت جریان کارهای ساختمانی را در این موضوع تحت توجه قرار داده و چنین تدبیری سهمگذاری در امنیت آذوقه‌واری بهای ارزنده داد و تاکید نمود که با زیاد شدن شماره کارخانه‌های پرنده پروری در ولایت بازار استحصالی اساساً با محصولات خودی تامین می‌گردد. برگزاری تدبیرهای سودمند از جمله یارمارک فروشی مال و محصولات کشاورزی در شهرهای صنعتی از جمله شهر خوجند از راه و عامل‌های مساعدت به تامین روزگار شهروندان به حساب می‌رود. محصولات استعمالی پیشنهاد گردیده نسبت به بازار تا 20-30% ارزان می باشد. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با تشریف به مکان برگزاری یارمارک فروش عاید به قناعت بازار استعمالی با مال و محصولات و کاهش ارزش آن به مسئولین دستور و سپارش داد. یارمارک فروش محصولات کشاورزی در مرکز ولایت سوغد شهر خوجند منتظم تشکیل و برگزار کرده می شود. این نوبت نیز روزهای استراحتی یارمارک فروش مواد غذایی برگزار گشت. ضمن بازدید از یارمارک مذکور و شناسایی از نرخ و محصولات پیشنهاد شده، رئیس ولایت رجب احمدزاده تاکید نمود که واقعاً تامین امنیت آذوقه‌واری در مد نظری دائمی راهبریت عالی کشور و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد قرار دارد. یارمارک مذکور در اساس دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تشکیل گردیده، هدف دسترسی مردم به محصولات خوراکواری و به تنظیم درآوردن ارزش محصولات ارزیابی می‌گردد. محصولاتی که از جانب کشاورزان و خواجگی‌های کشاورزی و کارخانه و تشکیلات به فروش گذاشته شده بود، نسبت بازار تا 20-30% ارزان است. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد بهر تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت وطنی و پیشگیری بالاروی نرخ‌ها در بازارهای استعمالی، سرریاست کشاورزی ولایت یکجایه با کارخانه و تشکیلات‌های صنعتی یارمارک فروش محصولات کشاورزی و صنعتی در شهرهای خوجند، بوستان، گلستان تشکیل و برگزار کرده ایستاده است که در این یارمارک از قبیل محصولات‌های کارتوشکا، برنج، سبزیجات‌های گوناگون، پالزی‌ها، گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت پرنده، روغن، شکر، آرد و غیره با نرخ‌های نسبتاً ارزان پیشنهاد کرده شده ایستاده است. مورد به ذکر است که در یارمارک به طور فراوان محصولات نیاز اول از قبیل آرد، کارتوشکا، گوشت، روغن، عسل و غیره پیشنهاد خریداران کرده شد. ساکنان مرکزی ولایت از این تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد خیلی قناعتمند بوده تاکید داشتند که واقعاً امروز چی در بازارها و چی در یارمارک‌ها محصولات فراوان است. من یارمارک کشاده ماندیم، ما هر باری می‌بینیم، هر هفته زمستانان دیم آمدم روغن، من شکر باید تخم میگیرم با من بچه‌ها و هر چی گفته میبریم بازار یک ارزان. در ادامه بازدید خود رئیس ولایت تاکید کرد که جهت تامین ساکنان با محصولات غذایی از قبیل پالزی در ولایت سوغد نیز تدبیرهای مشخص عملی گردیدند و علاقه محصول دسترنج دهقانان به بازارها برآورده شدند. برگزاری چنین یارمارک فروش محصولات کشاورزی و دیگر نامگوی محصولات نیاز اول جهت قانع‌سازی طلبات ساکنان و دسترسی آنها با نرخ‌های ارزان زمینه واقعی می‌گذارد. با نظرداشت فرا رسیدن فصل گرما که میتواند به خروج بیماری‌های سرایتی تاثیر گذارد، در مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ولایت ملاقات با استحصال کنندگان دایر گردید. در آن مسئله رعایت طلبات سانیتری و اپیدمیولوژی مورد محاکمه قرار گرفت.
солим нигоҳ доштани ҷомеа ва пешгирии хуруҷи бемориҳои сироятӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта, дар ин раванд тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. таъкид гардид дар мулоқоте ки бо соҳибкорон, истеҳсолкунандагони маводҳои ғизоӣ дар миқёси вилоят фаъолиятбаранда ва кормандони муассиси маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилоят, сарвари маркази мазкур гуфт ки бо фаворасии фасли гармо бемориҳои сироятӣ авҷ мегиранд. вобаста ба ин масъала тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. хуруҷ намудани бемории сироятии коронавирус дар аксари мамлакатҳои олам ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. ҳарчанд тадбирҳои пешгирикунанда роҳандозӣ гардида бошад ҳам, аммо мушоҳидаҳо собит менамоянд ки бемории сироятӣ дар фасли тобистон бештар хуруҷ менамояд. бинобар ин риояи ҳатмии саривақтии беҳдошти шахсӣ яке аз роҳҳои асосии пешгирии беморӣ мебошад. ҳангоми истеҳсоли маҳсулот, таъминоти сокинон бо маҳсулоти хӯрока, риояи ҳатмии қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ зарур аст. дар ҳолати риоя накардани қоидаҳо гирифтор шудан ба беморӣ аз эҳтимол дур нест. ҳадаф аз гузарондани ин вохӯрӣ паст кардани сатҳи бемориҳои сироятие ки маҳз дар фасли гармо рӯ ба афзоиш мениҳанд, яъне ки ин бемориҳои шадиди рӯйдоӣ меда, бемориҳои домана, бемориҳои зардпарвинҳои намуди А ва дигар бемориҳои сироятӣ мебошанд. аз ҳафтаи оянда оғоз карда рейдҳои муштарак бо аз тарафи ҳам маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ бо ҳамкорӣ бо кумитаи бехатарии озуқаворӣ, шӯъбаи корҳои дохилӣ дар нақша аст ва корбариро мо дар ин самт ҷомнок мекунем то ин ки бемориҳои сироятӣ дар ҳудуди вилояти Сугд пешгирӣ карда шавад. дар навбати худ намояндагони корхонаҳо, соҳибкорон иброз доштанд ки чунин тадбирҳои саривақтӣ ба манфиати кор буда баҳри беҳтар намудани фаъолият мусоидат менамояд. зеро таъминот бо маҳсулоти хушсифат яке аз ҳадафҳои асосӣ ба шумор рафта ба истеҳсоли маҳсулоти пастсифати тезнобудшаванда ки дар шароити ғайрисанитарӣ тайёр карда мешавад набояд роҳ дод. аз ҷиҳати он ки маҳсулоти мо маҳсулоти коркарди ширӣ мебошад, барои тез вайрон нашудани ин маҳсулот мо бояд аз ташхис гузаронида маҳсулотҳои тез нобудшударо аз мағозаҳо, аз бозорҳо гирифта бо маҳсулотҳои нав коркардшуда иваз намудани мо лозим аст. барои ҳамин имрӯзина мулоқот ба мо бисёр муфид аст. зимни ҷамомат гуфта шуд ки дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти риояи беҳдошти шахсӣ, тоза нигоҳ доштани корхонаҳои коркарди маҳсулот, аз муоини тиббӣ гузарондани кормандон, мунтазам аз ташхис гузарондани маҳсулот, иҷрои ҳатмии тавсияи мутахассисони соҳа ва дигар тадбирҳои зарурӣ вусъат дода шавад. корҳои созандагии бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Деваштич амалӣ мешавад. тадбирҳои рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар доираи 1300 рӯзи меҳнати зарбдор бо татбиқи лоиҳаҳои давлатию сармоягузорӣ, нақшаҳои нави ободонии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич ва саҳми соҳибкорон вусъат меёбад. ин аст ки дар арафаи таҷлили 24-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ иншооти нави хизматрасонӣ дар маркази ноҳияи Деваштич ба истифода дода шуд. дар асоси дастури супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Деваштич ободониву бунёдкорӣ сурат дорад. дар арафаи таҷлили 24-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар маркази ноҳияи Деваштич бинои хуштару замонавӣ маркази хизматрасонӣ аз ҷониби соҳибкор Саид Каримов мавриди истифода қарор дода шуд. дар қисмати расмии ифтитоҳи маркази мазкур раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати мамлакат, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Сугд ва роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ иштирок намуданд. чун дар баромадҳо қайд гардид, бо шарофати сулҳу ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ аҳли сокинони ноҳияи Деваштич дар ҳошияи истиқболи сазовор аз 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва дар доираи ҳиссагузорӣ дар 1300 рӯзи меҳнати зарбдор дар ҳудуди ноҳия корҳои ободониву созандагиро вусъат дода барои пешрафти ҳама соҳаҳо аз ҷумла кору хизматрасонӣ ва кишоварзӣ мекӯшанд. бунёди маркази хизматрасонии Очаи Ҳалимахон дар ҷамоати шаҳрики Ғончӣ аз ҷумлаи амалҳои шоиставу созанда аст ки барои бо ҷои кор таъмин гардидани 20 нафар мусоидат намуд. мо соҳибкорон мана раҳмат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба мо мани иншоотро сохтем. 25 каса кор ки тамин намудем. мақсади мо бо 10 каса кор ки тамин намуданд. ободӣ вада мақсади мо.
иншоот аз 3 ошона иборат буда. дар таххона ошхона, дар ошонаи якум мағозаи фурӯши ниёзи аввал, дар ошонаи дуюми сеюм сехи қаннодиву дӯзандагӣ ҷой дода шудааст. бино бо харҷи 650 000 сомонӣ сохта шуда мавзеи мазкурро зеби дигар бахшид. дар ин бино барои 15 нафар ҷавонзанон ва духтарон сехи дӯзандагӣ кушода шуда истодааст ки бо ҳамкории шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 15 нафар духтаракон курсҳои кӯтоҳмуддати дӯзандагиро хатм намуда дар инҷо бо корҳои доимӣ таъмин гардида истодаанд. ба ҳамаи ин иқдомҳо ба пешвои миллат миннатдории худро баён менамоянд. дар солҳои амалӣ рушди деҳо, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии мутобиқи нақша дар ҳудуди ноҳияи Деваштич 388 иншооти гуногун соҳа сохта мешавад. ин тадбирҳоро сокинон барои беҳбудии рӯзгор бо ҷои кор таъмин гардидани аҳолӣ ва дар маҷмӯъ муҳайё шудани шароити хуби зиндагӣ арзёбӣ медоранд. бунёди бинои иловагии муассисаи таълимии рақами 9 дар деҳаи навбунёди ҷамоати Далён низ барои муҳайё намудани шароити мусоиди таълиму тарбия барои фарзандони сокинони ин деҳа пешбинӣ гардида бо дастаҷамъии соҳибкорони ин минтақа сохта мешавад. бунёд ва минбаъд ба истифода дода шудани чунин як иншооти замонавию муосир барои рушди соҳаи маориф дар минтақа, тарбияи ҷавонон дар рӯҳӣ ва тандурустиву хештаншиносӣ мусоидат мекунад. иншооти мазкур дар арафаи таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода хоҳад шуд. ҳадафи мо сокинон обод намудани диёр аст. айни ҳол кор дар сохтмони бинои иловагии мактаби рақами 9 идома дорад. бингоҳи тиббии точикистон ва ин иншоот дар деҳаи нуроботи деҳаи Далён тӯҳфа ба аҳли диёр ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мебошад. минбаъд чунин корҳо идома меёбад. имрӯз сокинони ноҳияи Деваштич дастаҷамъона сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷонибдорӣ намуда баҳри истиқбол аз 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатӣ нақшаҳои нави бунёдкориро амалӣ месозанд. Мастона Муҳиддиллозода, Хайрулло Хоҷаев ва Салим Одилзода барои барномаи иттилоотӣ Ахбор. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 шаҳри Истаравшан барои хизматҳои арзанда ба марҳум Бахтиёр Фозилов лавҳаи ёдгорӣ гузошта шуд. қобили қайд аст ки иқдоми мазкур аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии хайриявии байналмилалии Сипари Ваҳдат роҳандозӣ шудааст. тафсилот дар ин хусус. бо иқдоми ташкилоти ҷамъиятии хайриявии байналмилалии Сипари Ваҳдат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 шаҳри Саравшан барои ҷонфидоӣ ба Бахтиёр Фозилов лавҳаи ёдгорӣ гузошта шуд. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфта, бо бардоштани парда аз рӯи лавҳа ва гиромӣ доштани ёди шодравон Бахтиёр Каримов ҳамчун барқароркунандаи сохти конститутсионӣ аз ҷасорату мардонагӣ ва ҳисси баланди ватандӯстии ӯ ёдовар шуданд. зимнан таъкид гардид ки Бахтиёр Фозилов соли 1970 дар деҳаи ҷарқурғони шаҳри Саравшан ба дунё омада мактаби ҳамин деҳаро хатм намудааст. пас аз хатми донишгоҳи давлатии кишоварзӣ дар шаҳри Тошканд як муддат дар корхонаи пилапараварӣ кор кардааст ва соли 1994 бо амри дил ва бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ба сафи мақомоти милисия мепайвандад. ҳамин тавр дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Саравшан ва сипас дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд дар вузводи дастаи махсуси зудамал сарбаландона фаъолият намудааст. 4 ноябри соли 1998 дар муҳориба бар зидди гурӯҳи ҷинояткор аз тири душманон ба ҳалокат мерасад. бисёр нафароне ҳастанд ки барои ҳамин давлати барои барқарор сохти инсонӣ бисёр ҷонбозӣ карданд. яке аз инҳо ҳамин Фозилов Бахтиёр мебошад ки ӯ ҳамроҳи мо буд. яке аз нафароне ки ҳамин қишлоқи Ҷарқурғон яке аз ҷавонмардон далер буд, чолок буд. лавҳа барои ҷавонмардон насли наврас ин як ёдбудест. барои он ки ҳар боре ки онҳо аз пешам лавҳа мегузаранд, онҳо бояд донанд ки барои осоиштагии ин давлат, барои ҳамин ҷавонон, ҳамин нафарон ҷонбозӣ карданд. ин як рамзест ки рамзи ҷавонмардист, ин як рамзе ки ватанпарварист. ба воситаи ҳамин кирдоре ки ҳамин мардак кардааст, ҳамин рафиқ кардааст, ҳамин бародар кардааст, ҳамин дӯст мо кардааст, ҳамин афсар кардааст, ин як ҷонбозиест ки ибрат барои ҳар як ҷавон аст. намояндагони ташкилоти ҷамъиятии хайриявии байналмилалии Сипари Ваҳдат изҳор доштанд ки ҳар нафар фидоӣ оне ки барои пойдории сулҳу субот ҷонисорӣ намудааст, кору пайкораш дар саҳифаи таърих ва дар дили халқ боқӣ мемонад. дар арафаи иди ваҳдати миллӣ
و 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گذاشتن لوحه یادگاری در مکتبی که بختیار فاضلوف آن را خط نموده است فوری نیک ارزیابی کرده شد. زیرا در این بارگاه معرفت نورسان و جوانان به تعلیم و تربیت گرفته شده، هر گاهی که به این لوحه می‌نگرند از فداکاری همدیهه‌شان یادآوری می‌کنند و به این وسیله حس وطن‌دوستی‌شان بالا می‌رود. هر یک شهروند و هر یک مرد تاجیک که به بحث حمایت وطن خدمت می‌کند، یاد نام نیک او در خاطره‌های مردم تاجیک ابدی باقی می‌ماند. من امروز یک روزی نکو است از طرف سپر وحدت در ولایت سوخت به سابق کارمند میلیسیا مرحوم فاضل بختیار در مکتب میانه رقم 22 شهر استرافشان سنگ خاطره گذاشته شده ایستاده است. عین زمان تشکیلات خیریه بشردوستانه سپر وحدت نه بلکه در جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از آن در حدودهای فدراسیای روسیه شهر سوگد نیز فعالیت خود را دوام داده ایستاده است. در مراسم گذاشتن لوحه یادگاری بختیار فاضلوف یگانه فرزندش وزیر فاضلوف اشتراک و سخنرانی نمود. نام برده پیش از همه با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس نمود. او علاوه نمود که از پدر خود افتخار دارد زیرا بختیار فاضلوف برای حمایت وطن جان خود را دریغ نداشته است. من فاضل و وزیره فرزند فاضلوف بختیار هستم. من افتخار از آن میکنم که فرزند همین هل انسانی بزرگ هستم. پدر من فاضلوف بختیار برای وطن جان فدایی کردند. برای همین من لوحه خاطره‌ای گذاشته شد. من منتداری خود را به پیشوای ملت میرسانم. در ادامه چوربینی بتالون زودعمل تشکیلات جمعیتی سپری وحدت بر به بر همدیگر ایستاده از جانب آنها گذشت نظامی صورت گرفت. قابل قید است که از جانب تشکیلات جمعیتی سپری وحدت تا به امروز برای گرامی داشتن چنین فرزندان دلاور وطن لوحه‌های یادگاری گذاشته شده. در نظر است که این اقدام من بعد ادامه می‌یابد. کارمندان агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти сугд дар доираи амалиёти кӯкнор 2021 мавзеъҳои парваришёбандаи бангдонаи худрӯйро муайян намуда бо ташкили чорабиниҳои дастаҷамона ин қабил растаниҳоро решакан менамоянд. ҳамин гуна амалиёт дар ноҳияи ашт сурат гирифта зиёда аз 11 000 бех бангдонаи худрӯи ошкор решакан ва нобуд карда шуд. ҳамосола бо мақсади пурзур намудани мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор дарёфту решакан намудани растаниҳои дар таркибашон моддаҳои нашъавар дошта дар қаламрави мамлакат амалиёти кӯкнор гузаронида мешавад. тоза намудани мавзеъҳои парваришёбанда ва паҳншавандаи бангдонаи худрӯй яке аз самтҳои амалиёти мазкур мебошад. гуфта мешавад ки гузарондани амалиёти мазкур таҷрибаи санҷидашудае ҳаст ки яке аз ҳадафи он пок намудани муҳити зист аз растанӣ ва зироатҳои худрӯӣ дар таркибашон моддаҳои нашъадор дошта мебошад. ин навбат низ кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти сугд дар рафти амалиёти кӯкнор 2021 якчанд ҳолати парвариши бангдонаи худрӯро дар заминҳои кишоварзии ҳудуди ҷамоати деҳоти понғоз ноҳияи 8 ошкор намуданд ки дар натиҷа наздик ба 11 000 бех бангдонаи худрӯй решакан ва нобуд карда шуд. дар доираи амалиёти кӯкнор ки аз 29 май то 30 ноябри соли ҷорӣ идома меёбад аз ҷониби кормандони агентии назороти маводи нашъавар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти сугд гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда хоҷагии деҳқонии ноҳияҳои бобоҷон ғаффуров ашт ва масҷои вилояти сугд аз назаргузаронӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии зикршуда гузаронида шуд ки ҳангоми аз назаргузаронии мазкур зиёда аз 30 000 ниёлҳои худрӯи навъи бангдона дарёфт ва мусодира карда шуда нисбати масъулини хоҷагиҳои деҳқонӣ протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҳамзамон бо аҳолии хоҷагиҳои зикршуда ба мақсади коҳиш додани ин намуди растании зараровар корҳои профилактикӣ ва фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. заминҳои мазкур ба сокинони ҷамоати деҳоти понғоз ноҳияи 8 тааллуқ дорад ва дар қади роҳ ҷойгир мебошад ки дар сурати саривақт нобуд нагардани ин бангдонаи худрӯй ҳар як роҳгузар метавонад бе ягон мушкилу мамоният аз ин растаниҳои худрӯи нашъавар дастрасӣ пайдо намояд. гуфта мешавад
که در گذشته با هر گونه راهها این رستنی‌های خودرویی را ریشه‌کن نموده نابود ساخته بودند. بانکدانه‌هایی که امروز از جانب کارمندان ریاست آژانس نظارت مواد نشآور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت ریشه‌کن و جمع‌آوری گردیدند، در حالت خوبی نشونما بوده از 50 سانتی متر تا 85 سانتی متر خط کشیدند. باید قید نمود که چنین تدبیر بهر پیشگیری پنجشوی رسانه‌های خودروی نشأدار راه‌اندازی گردیده، تشکیل و گذراندن فعالیت دست جمعانه منبع نیز به نقشه گرفته شده است. واسطه‌های نقلیاتی که سری وقت از تعمیر تکنیکی نمی‌گذارند به هوا از معیار گازهای ضررناک اخراج می‌نمایند. به خاطر پیشگیری افلاس شوی هوا در شهر و ناحیه‌های ولایت منتظم عملیات هوای تازه راه اندازی کرده می شود که این به پیشگیری ویران شوی هوا تأثیری مثبت می‌گذارد. یکی از وسیله‌های سالمی جامعه این تازگی آب و هوا به حساب می‌رود. اگر انسان در منطقه‌های خوش آب و هوا عمر به سر برد، سلامتی او همیشه خوب است. مسلم است که افزودن شماره واسطه‌های نقلیات و محیط زیست تأثیری منفی می‌رساند، زیرا دود اخراج نموده آنها محیط را افلاس می‌نماید. با مقصد پیشگیری از معیار زیاد افلاس شدن هوا از طرف ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت در یکجایی با شعبه اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت منتظم عملیات‌های مقصدناک تحت عنوان هوای تازه راه اندازی کرده می‌شوند. راننده‌هایی که سری وقت واسطه نقلیات خود را از تشخیص تکنیکی نمی‌گذرانند و ویرانشوی هوا سبب می‌شوند، زیرا در حالت جوابگوی طلبات نبودن واسطه نقلیات از معیار معین شده زیاد گازهای ضررناک اخراج می‌شوند. موافق نقشه کار ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت با همراهی شعبه ملیسه اکولوژی ولایت سوخت عملیات هوای تازه گذرانده ایستاده‌ایم. در وقت عملیات 50 عدد واسطه نقلیات تمغه‌شان گوناگون داشته شده، از آنها 8 تایشان پروتکل ویرانکنی معمولی ترتیب داده شد که نسبت آن دودناکی واسطه نقلیاتشان بسیار می بود. از طرف ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت به نقشه گرفته شده است که تست این گونه عملیات‌های تازه را گذرانده شود که این به تازگی محیط سبب می شود. کارمندان ریاست حفظ محیط زیست ولایت در یکجایی با ناظران شعبه ملیتی اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی ضمن برگزاری عملیات نوبتی در شهرهای خوجند، بستان، چناق در یک ساعت با تجهیزات مخصوصی گازچین‌کنی بیش از 50 واسطه نقلیات را از معاینه تکنیکی گذرانیدند که از این نزدیک 10 تاش به طلبات‌های مقرر شده تکنیکی جوابگو نبودند. ما همه روزه رانندگان را آگاه میکنیم که هنگام پیش از به سفر برآمدن باید واسطه نقلیات را از نظر گذرانند، زیرا تازگی گرای سلامتی گفتند. اخراج ماده‌های ضررآور به واسطه نقلیات به اتمسفر این به کسلی‌های صورتی میرساند. بنابراین هر یک راننده و هر یک شهروند را ضرور است که به تازگی هوای تازه و گرد و اطراف خانه، گرد و اطراف شهر، گرد و اطراف دهه اهمیت جدی دهند. بنابر اطلاع مسئولین ریاست حفظ محیط زیست ولایت و شعبه ملیتی اکولوژی سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، گرچند که منتظم در مقیاس ولایت چنین عملیات‌های سودمند گذرانیده می‌شوند، هستند صاحبان واسطه نقلیاتی که این مسئله را نادیده می‌گیرند و به ویرانشوی هوای محیط سبب می‌گردند. تازه نگاه داشتن هوای محیط زیست وظیفه هر یک نفر ساکن به حساب می‌رود، زیرا تازگی هوای محیط کفیل سالمی ساکنان میباشد. در اکادمی خرد علم‌های سطح جمهوریوی از شهر خوجند شماره زیادی طالب علمان شرکت ورزیده به گرفتن مقام‌های افتخاری شرفیاب می‌کردند. در این روند 3 نفر خوانندگان مؤسسه تعلیمی رقم 21 شهر خوجند جایهای اول و سوم را به دست آوردند. گزارش نوبتی برنامه موضوع را پررو می‌سازد. ساحه معارف یکی از سمت‌های پیشبرنده جامعه به حساب رفته، جهت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت و با کمال رساندن نسل باسواد و آینده‌ساز ملت از طرف دولت و حکومت تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شود. این است که در تمام قلمرو مملکت شرایط مناسب تحصیل فراهم آورده شده است. اشتراک خوانندگان در آزمون مسابقه و المپیادهای سطحی گوناگون خود شهادت آن است که طالب علمان برای گرفتن دانش و ملکه بلند جهد و تلاش می‌ورزند. این است که در اکادمی خرد علم‌های نوبتی جمهوریوی خوانندگان شهر خوجند شرکت ورزیده به گرفتن مقام افتخاری شرفیاب گردیدند. بین این مؤثرین طالب علمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 شهر خوجند نظررس میباشد.
با افتخار غالبان در مؤسسه مذکور مراسم قبول و قدردانی اشتراکچیان و غالبان اکادمی خرد علمها برگزار گشت. ضمناً تاکید کرده شد که با دستگیری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه معارف در کشور منتظم و همقدم با دور و زمان پیش رفته بهر بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. این است که خوانندگان مؤسسه در آزمون المپیادهای مختلف با راهبری و تربیت آموزگاران شرکت ورزیده به گرفتن مقام افتخاری شرفیاب می‌گردند. برای من باعث افتخار است که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ما جوانان و نورسان چنین آزمون تشکیل میکنند. باز اینچنین من در آینده آرزو دارم که چنین آزمون ها زیاد گردند و ما نورسان و جوانان در آن اشتراک ورزیم. خود من در دور ولایتی در سیاسی اکادمی خردی علم ها سزاوار جای اول گشتم. در این روند 3 نفر خوانندگان مؤسسه مذکور دوست محمدов جمشید، خول محمدova شهلا و میرزویف جاویدان در اکادمی خرد علم های سطح جمهوریوی به گرفتن مقام های افتخاری اول و سوم دستیاب گردیدند. برابر این خوانندگان مؤسسه در دیگر آزمون های فرهنگی و ادبی فعالانه شرکت می‌ورزند که این همه ثمره فعالیت نتیجه بخش آموزگاران این بارگاه تعلیمی به حساب می‌رود. در ناحیه جبار رسولوف семинари آموزشی برای داوران گوشتین ملی برگزار شد. این اقدام با مقصد بلند برداشتن ملکه و مهارت متخصصان کشور جهت اشتراک و در سطح ضروری داوری نمودن مسابقه بین الخلقی اوید به گوشتینگیری که در شهر دوشنبه برگزار می شود راه اندازی گردید. بخشیده به روز وحدت ملی و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از 25 تا 27 می در شهر دوشنبه اولین مسابقه بین المللی اوید به گوشتین ملی گوشتینگیری برای دریافت جام شهر دوشنبه برگزار می شود که در آن اشتراک ورزشکاران از 12 دولت دور و نزدیک به نظر گرفته شده است. با مقصد در سطح بلند جریان گرفتن این چهاربینی بین المللی با تشبث فدراسیون ملی گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان در تالار ورزشی جوانی ناحیه جبار رسولوف семинари آموزشی برای داوران کشور راه اندازی شد. در این семинари بازآموزی که 3 روز ادامه یافت 15 نفر مربیان پرتجربه از تمام منطقه های کشور اشتراک نموده ملکه مهارت خود را صقل دادند. من اطمینان دارم که داورانی که به اینجا سفربر شدند باید که بعد آموزش این کورس ها ملکه خود را بلند برداشته مسابقه بین المللی در پیش ایستاده را با سر بلند داوری میکنند و باید هر یک داور باید به خود در یاد داشته باشد که بغرض از مسئولین ساحه بغرض از راهبران فدراسیون بهای آنها را خلق میدهد و برای سرفراز گردیدن باوری خلق و بلند برداشتن نفوذ گوشتین ملی در عرصه بین المللی ما کوشش به خرج میدیم و حرکت میکنیم که گوشتین ملی همچون میراث نیاگان را به عرصه بین المللی براریم. در семинар دایرکتور اجرایی فدراسیون ملی گوشتینگیری کشور سرخان اماموف، کاتب گنرالی فدراسیون مذکور عبدالله سید خوجایف، سرمربی گوشتین ملی مملکت خورشید عبیدالله و رئیس فدراسیون گوشتینگیری ولایت سوخت شاهین گلوف اشتراک نموده به داوران هم به طور نظریوی و هم به طور عملی نازکی‌های داوری نمودن را در گوشتینگیری نشان دادند. بسیاری семинарҳое که می‌گذاشتیم تنها اشاره‌های داور را بسیار حرکت‌های داور اشاره‌های داور را می‌گذاشتیم. امروز ما ملکه و مهارتی حرکت‌های گوشتینگیر و از حالت از گریم بیرون برآمدن در حالت حرکت‌های تکنیکی ورزشگران را به نظر گرفته این семинар مخصوصا در همین موضوع گذاشته. семинар بسیار اهمیت کلان دارد. شخصانی که در این семинар اشتراک دارند برای داوری در این مسابقه سطح بین المللی باید با مهمانی که بر اینجا قدم انجام میکنند همه طرحها به نظر گرفته شود. حرکت های ورزشگران و داوران برای در سطح بلند معرفی کردن گوشتین ملی یکمین مسابقه بین المللی ما را در سطح بلند داوری کنند.
масъулини соҳа иброз намуданд ки бояд доварон малакаи маҳорати худро баланд бардоранд ва аз нозукиҳои доварӣ хуб огоҳ бошанд то мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми шаҳри душанбе дар сатҳи баланд ҷараён гирад. зеро баргузории ин мусобиқаи аввалини байналмилалӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ минбаъд барои рушди ин намуди миллии варзиш таъсири зиёд хоҳад расонд. масъулини соҳа аз пагоҳ дар шаҳри душанбе семинари мазкурро дар ҷараёни мусобиқаҳои интихобӣ барои иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми шаҳри душанбе идома хоҳанд дод. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти ахбор. ҳамкори бахши иттилоотии телевизиони вилояти Сугд ширкати экопен. экопен истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ бо технологияи аврупоӣ. саломату сарбаланд бошед.